amani hai. Shamba haina thamani kama amani hai. Kila kitu kinajengewa kwa misingi ya amani. Tupiga mikono, kila kitu kinajengewa kwa thamani ya amani. Amani haina ukabila. Mnajua hiyo? Iko sawa hii oksijeni ambayo tunapumua. Amani ni sawa hii oksijeni tunapumua. Wakati amani inaondoka kwa mgini, nyumbani, kwa kazi, mtu anakuwa anakuwa mufu. Uvira iweze kuwa na uzima kama murasuhuzwa na Mwanandake. Ubu turi Uvira, turi Uvira kabisa, ntago tutitaye ibiri kuvugwa kuri rezo sosiyo, amasasu bimeze bite, wazalendo bimeze bite. Ndi kumwe na ambasaderi yashize amaguru mu kiyaga cya Tanganyika, ubu noneho neza aravuga ikunda kwakiri. Umunyamakuru wakoze cyane kandi nguhaye ikaze rwose hano iwacu Uvira. Ubundi hano Uvira, reka mbanze nivuge. Nitwa Muhumuza Mugwema Jacques, kabandi umwubatsi w'amahoro, ambassadeur de la paix. Aha Uvira rero umunyamakuru waje, ndakwakiriye rwose. Urabona ko twishimye kuba twicaye hano ku kiyaga Imana yaduhaye. Hari akayaga keza, hari amahumbezi, kandi hano ni iwacu. Ntugire ngo ndi umushitsi hano. Aha ni iwacu, aha niho ntuye. Mpafite n'ikigo cy'ishuri nahashinze, nayoboye imyaka 9, kandi ni ikigo gikomeye. Ntugire ngo ni ikigo cyoroshye, cyitwa STI, École de Sciences et Technologies de l'Informatique. Nije wazanye systeme y'abana guhera muri primaire kwiga computer n'icyongereza, nubwo systeme yacu ari mu Gifaransa, ariko nije wazanye iyo programme. Rero ndishimye kunyakira kugira ngo tugirane ikiganiro. Amazi ndabona gukubita ku birenge. Amazi ni ubuzima. Ayo mazi se ni ikivu niki? Ni Tanganyika. Niyo bita Lake Tanganyika. Kandi uzi ko buriya ikora ku bihugu bine. Yes. Ntabwo ari bizi. Urabyo narinze. Abantu bicwa no kutabimenya. Lake Kivu ikora kuri Kongo, urabona hano ni muri Kongo. Aha turi ni Uvira, ni muri meri ya Uvira hano. Igakora ku Burundi. Igakora kuri Tanzania. No kuri Zambia. No kuri iki kiyaga ureba. Kandi kikagira umukeke uryoshye. N'indagara baba umukeke wa hano wa Tanganyika. Buriya mukeke ni speciality ya Tanganyika. Niwo neva se yavugiraga. Baba neva arawuzi, yabaye bita za Severi. Wamubonye mu gatunga za Severi. Naramubonye. Erega ari ibugari bw'iwacu. Nubwo adashaka ko twe tubaho, ariko buri yabaye iwacu. Namwangiye biva ngo yanze wamuhaye inka. None se iriya hoteli iri inyuma ni iyihe? Iriya hoteli niyo bita Suzanne. Bita kwa Mucepe. Kwa Mucepe. Yes. Aha ngaha abantu ni umugwizatunga, niko abarundi bavuga. Ni umugwizatunga hano bita Mucepe. Ariko ndumva Uvira kabisa. Wari hazi. Oya ntago nari ntazi, ariko Mucepe nari muzi. Uramuzi? Oya Mucepe nari muzi rwose, kuko nakundaga nanjye kumuvuga. Nanjye ninza nzajya kwa Mucepe. Rero abantu mbereke, dore ngiyo hoteli ya Mucepe iri ku mazi neza rwose. Yitwa Suzana, ngaho ni kwa Mucepe. Yego, noneho reka tuganire. Iyo Uvira yarimo abazalendo benshi, yarimo aba FDLR benshi, yarimo Nyatura nyinshi, yarimo Mayimayi nyinshi, yarimo imitwe yose yitwaje intwaro ya takataka nyinshi, ariko ifashwa naho hakurya uri kureba Bujumbura. Ngaha hariya rwose ubone ama etage ya Bujumbura, turi kuyabona se kuri kamera rwose biragaragara. Rwose aragaragara. Ubu AFC 23 iraza, abo bose abo bamayi irabirukana. None nanjye nawe ugeze kwa Mucepe, ariko uri umunyamurenge. Ndi umunyamurenge, ariko cyane nkaba umwubatsi w'amahoro. Umwubatsi w'amahoro bisobanura ibyo bintu bisobanure. Umwubatsi w'amahoro ni ukuvuga ngo ni umuntu uba wararenze ubwoko bwe akareba inyungu y'abaturage muri rusange. Bose ntabwo
ubwoko bwanje cyane mbwihambiriyeho kuko buriya reka nkubwire Imana yaturemye twese mu shusho imwe yayo niko yavuze ngo tureme umuntu mu shusho yacu twese rero turi mu shusho y'Imana yego umuntu wese agira aho abarizwa ntawe utagira umuryango ariko buriya twese twaremwe mu shusho y'Imana kandi reka nkubwire Ambassadeur de la Paix Muhumuza Jacques uyu mutwaro wo kuba umwubatsi w'amahoro wavuye mu mateka ashaririye naciyemo ntabwo ari izina gusa ryapfuye kuza gutyo gusa 1996 1996 iwacu aho bita muri Fizi Bibogobogo icyo gihe kandi abitwa Faze Force Armée Zairwaze ifatanije n'Interahamwe urumva ko zari zimaze kuva mu Rwanda zimaze kugera muri Kongo zatwiciye abantu bagera kuri 360 aho bitaga kwa Mariyamu hari umuhanuzi bitaga Mariyamu wabaga ahantu bita Kabera abantu benshi baramuzi muri aka karere haba mu Rwanda haba muri Kongo haba mu Burundi baramuzi aho rero niho mvuka ni iwacu rero bisha abantu benshi ariho muri izo za mayimayi icyo gihugu ndazari zihari zafatanije nayo bita abasirikare bamubutu bitaga Faze Force Armée Zairwaze bafatanije n'Interahamwe batwiciye abantu none habaye kandi muri 2017 bongera bacura umugambi wo kurimbura abanyamurenge iwacu mu Bibogobogo hatewe muri 2021 bongera bica abantu batwika imihana niyo bita imidugudu ubwo rero aho ni wavuye umutwaro ndavuga nti ntabwo ngomba guheranwa n'agahinda kayo mateka ashaririye ngomba gutanga umusanzu wanje mu kubaka amahoro ngo rero niyo iryo zina ryo kumwubatsi w'amahoro naho rikomoka Ambassadeur de la Paix. Ngaho rero tubwire Uvira haramukiye imyigaragambyo Uvira haramukiyeho amasasu ngo bita Fieka Haduyi ngo kuri message ya Bere de la Ville n'abandi bamuhaye amafaranga ngo ahisemo kwica iyi myigaragambyo abantu ba situation ya Uvira ku byabaye ndetse nuko bimeze nuko ubuzima bumeze yewe ariko wabonye abaturage ba Uvira wahabaye wayiboneye wabonye ukuntu bari bakeye ariko nababonye nibazi ega AFC maze kugera hano yasanze abantu bari mu rupfu ikuzimu bamaze igihe kinini kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka kugeza ejo bundi iyo mvuze ejo bundi kuvuga ngo nyuma y'icyumweru kirengaho iminsi mike AFC igeze hano yabakuye ikuzimu abaturage babonye ko bakeye bishimye iyo migambi rero y'abanzi b'amahoro bari bacuze cyane cyane meraje witwa Kipende Kiki wari meraje wa Uvira afatanije nawe Wazalendo nje nkunze kwita wa Aribifu nibo bari bacuze uwo mugambi ngo baraburizamo ko abaturage bakora manifestation kugaragaza ko bashaka amahoro rero wabonye ko abaturage batigeze bita kuri iyo migambi yabo mibi bayubitse rwose barahaguruka baravuga bati dukeneye amahoro kandi babonye ko ari benshi kandi babonye ko bishimye wabonye zari umusirikare wari wabonye ari umupolisi wabonye wari ufite inkoni yo kubashorera tekereza abaturage basohotse amasasa avuga bakavuga bati turashaka amahoro erega amahoro tuyagereranya n'iyo oxygene duhumeka amahoro tuyagereranya n'iyo oxygene duhumeka buriya hatari amahoro ubuzima bwa bupfuye kimwe n'umuntu iyo atagifite oxygene ahumeka ahinduka intumbi babonye ko imyigaragambyo yagenze neza kandi yari imyigaragambyo y'amahoro nta musuniko ntawubwira undi nabi kandi y'amoko yose hano hari amoko atandukanye munyamakuru ayo wibuka ayo nibuka cyangwa nzi ayuzi yego ndayazi yose yego hano hari amoko menshi hano hari ababembe hari abapfurero hari abanyindu hari abanyamurenge hari abarega hari abashi hari ababuyu urumva hari n'abarundi barahari b'abakongomani oya abarundi abo bita abarundi bo kwa Kinyoni hari sheferi y'abarundi hari kubwegera kuko nageze kubwegera nsanga abantu bose baravuga ikirundi ni abarundi reka ni abarundi urumva
bagabura iriya conference ya Berlin yo mu 1885 bagabura imipaka abarundi bari hariya urumva bafite sheferi yabo nubwo abapfurero bashatse kuyibariganya bayitanira sheferi de la Ruzizi ariko yari sheferi yitwa de Barundi ni yabo rero kwa Kinyoni ubu nabo bayirwaniye mwavuga ko ari haki yabo rwose ahubwo ni impamvu kitari yabo nyine si yabo nyine kuko abapfurero bafite sheferi yabo abavira bakagira sheferi yabo n'abarundi bakagira sheferi yabo wicunge umukeke utakurya yewe ndumva ahubwo hano zatangiye kungeraho nimba zagize ngo sinzi ariko ntacyo nanje zirambye nanje ndazirya ariko se nkawe ubaka amahoro byagenze gute kugira ngo abarundi bisange muri intambara abo bambaye haga bavuga ati ubu buvira ni ubwacu abo baneva basakuze bashikore byagenze gute kugira ngo nkamwe mwakuri hangaha mwumve disikuru z'abarundi muceceke umunyamakuru reka nkubwire Kongo n'u Burundi dufite ikibazo kimwe dusangiye cy'ubuyobozi bubi tabiciye ku ruhande icyo kibazo tugihuriyeho kandi babandi bise birasabirana Tshisekedi na Neva wagira ngo baravukana inda babyaye n'imwe yuzuye amacakubiri tibita ku nyungu z'abaturage bamerewe nabi none se muri Kongo wewe wari wabonaho ubu yasanze hano ibitaro byayo bitanye ni Hopital General abaganga bamaze iminsi bari umwigaragambyo kubera kubura umushahara wabo aha Neva se hariya igitoro bimeze gute amamodoka nange ni baraparitse i Burundi abaturage uzi ko bamerewe nabi ahubwo ntuyahaga ari mbari ntuyahaga yabaye umunyapolitike ryari ko narizi ko ari umupasiteri twanamukundaga twumva yigisha ijambo ry'Imana tukamukunda none yabaye umunyapolitike yewe yahawe igiturire yewe buri umuntu avuye mu nshingano ze ntamenye icyo ari cyo abura byose bagavuga ngo yabuze imbwabura n'impegeri urazabura byose urazabura itorero abure na politike kuko yavanze ibi ndavuga ngo nudashobora cyangwa tukonje yongeye kukuruka Imana yanga akazuyaza none yabaye akazuyaza yirirwa avuga ibya politike yirirwa avuga ibya Minembwe ahuriye na Minembwe ni yabo se bambwiye ko abasekuru hari itongo rya sekuru hari itongo rya sekuru bibayo Minembwe ni Murenge naho Abanyamurenge aho Neva twamuraritse kuza kudufasha ibibazo byacu ibyo yaranje akabyifasha nabanza akemura ibibazo biri mu gihugu cye mbere yuko aza gukemura ibyo muri Kongo none ko turi Buvira yari yaravuze ngo ntituzahakandagira Abanyamurenge ko duhari azatuja no ya manifestation ababonye kabisa yewe si yabo se Abanyamurenge tuba mu materitwari atatu niyo twiganjemo aya muri Sud Kivu Buvira ni Fizi na Mwenga nubwo turi n'ahandi hose turabakongomani dufite uburenganzira bwo gutura ari Kinshasa turahari na Lubumbashi na za Kalemi na Bukavu na Goma hose turahari yabafungiye imikeke n'indagara niwe waziremye zamuke ngo mu misozi niwe waziremye bamubwiye ko erega iki kiyaga yavutse asanga gihari kandi ntazateramo twese tukijamo umuntu wese afite uburenganzira bwo kuza akaroba nigeze kumva avuga bafunze umupaka w'u Rwanda ngo bazongera kubona imikeke noneho umuntu umwe arambwira ati niyo mikeke ntituyizi nimba yaramureze nimba agagira none abandi bose barayizi ari n'abatayirya rega banywa amata hari igihe batajya niyo mikeke uzi ko hari abantu ahubwo umubwire ko urya umukeke akagukubita babyita ibinyenyanja waramenje ariko nyine abazirya barazirya kandi zifite akamaro ariko ntazatekereze ko kuba zikunda abandi agira ngo n'abandi bose barazikunda ariko naje ndazikunda rata mikeke ndayikunda umukeke kandi umukeke nakubwiye ni speciality ya Tanganyika ubundi hari cyo bita umukeke ni espèce y'umukeke
rero neva rwose yarivanze, hariho kwivanga. Tanganyika kwigeze kure mu bitamureba singiye ko ndareba i Bujumbura, karangiza imisozi y'iwacu y'Ifizi, nkarangiza imisozi y'iwacu za Bijombo, nihondi. Muri kwiyakira gute se ko abakecuru babonye umunyu, bari kubona isabune, ubu ngo n'inzira yafungutse? Abarundi ngo bagiye kibuno mpamaguru, hari n'abishwe n'imyuma ahubwo barapfa barahamba. Abaki Abarundi, abasirikare b'Abarundi bapfuye kubera umwuma, kubera inzara bagwa ku musozi barapfa. Twirwaneho ese ziriya mfubyi nabo abapfakazi afite amafaranga yo kuzabarera baba we. Ariko abayobozi babi igihugu Kongo n'u Burundi gusenga Imana ikaduha ubuyobozi bwiza, naho ubundi yewe. Ariko Abarundi bashyigikiye Neva, turamushyigikiye. harimo Abarundi batamushyigikiye n'ubundi. Ubundi se none se ntabashora mu ntambara bakagenda gutikira mu ntambara zitabareba? Ubundi se hariya bagiye kurwana ya ntambara irabareba? Erega abakongomani turimo duharanira uburenganzira bwacu, n'Abarundi nabo bafite ubwabo. Isi icyo dusangiye ni uyu mwuka duhumeka, ni oxygene, n'iyitanganyika duhuriyeho. Hari umunsi twari twamutera, abanyamurenga hari umunsi bari bamutera. Rero mwakomotse mu Rwanda, ariko ngo ba Moise Nyarugabo barabashuka. Kabinyonyo ba Moise Nyarugabo ngo barabashuka, abo bandi ngo kandi mwese ngo mwakomotse mugomba gusubira iwanyu mu Rwanda. None bavuga ngo musisema seme tunaishi na nyie mubaya, ariko weza anyangure nyumba yake, ariko ibebe aitie mugaya. Ubundi reka nkubaze, uzamoko aba uzi abo bita amayiti n'aba muri Kongo. Reka nakubwiye hari abo bita Bantu na Semi Bantu, urumva, n'abanilotike, urumva, n'abapigime. None ayo moko arahakana ko ari muri ko abakongomani? Aho mu Burundi se turahakana ko hariho Abahutu n'Abatutsi? None icyo ashaka ni iki? Hari abo yabyaye, hari abo yaremye, kugira ngo hakane ko kuba nimba dukomoka no mu Rwanda. Reka nkubwire, erega isi ubundi igizwe na mouvement de migration yamyeho kuva kera. Mbese sindi kukubwira ngo hari Abarundi baraha bafite sheferi, si Abarundi tubafite uburenganzira, si Abakongomani. Reka nkubwire ikindi munyamakuru, Constitution ya Kongo iravuga ngo umuntu wese independence yasanze muri Kongo ni umukongomani. Muri Amerika ho umwana uhavukiye ahita abona nationalité y'Abanyamerika. Ubundi ikibazo tunafite ni bwa buyobozi bubi utareba amategeko ahari n'icyo avuga, ugasanga baragendera ku marangamutima yabo n'imitima mibi y'urwango. Iyo intambara dufite burasi ni intambara za politike n'amakuru, ni intambara za ideology zivangura gusa z'urwango, ariko ni ubujiji bukomeye cyane. Yagwatiriye abakongomani bahungiye hariya, arabagwatiriza ngo yabagira ate? Iyo se abiwe ntiyabananiwe nafungure abakongomani bitahire basubire mu gihugu cyabo, yo kubagira ingwate. Abarundi bo ntibagowe, nuko babuze iyo baje. Niba n'igihugu kitagifite igitoro, mugani wabo twebwe tuyita essence, tukayita mazuta, ariko bavuga ngo ni igitoro. Ubundi ni igitoro, twebwe igitoro uko uzi igitoro uko igitoro n'icyo twashiraga mu matara yo mu nzu tugacana, ariko babyita igitoro. Byagenze gute? Igihugu uzi uko bagisahuye bakakimara. Igihugu baragisahuye, bakorera igihugu nk'aba mercenaires, barigwa biba. Nagimwe nyiri abaherutse gufunga ngo yarafite amaparcelle nimba ari 120 ingahe, n'abandi nuko bunyoni. Hewe ni ibibazo bikomeye, ubuyobozi bubi buragatsindwa. Sekedi nawe yirirwa atanga amafaranga za miliyoni, warimo ahereza mbari Barcelona mbari iki muri visit Congo, muri visit Kongora ba visit kisi Tanganyika. Yewe
Tanganyika barayivizita nta mahoro, yarabujije igihugu amahoro, arirwa arasa za drone za skoyi nizo yirwa aho gufasha abaturage kwishyura abaganga ngo bavure abaturage, ahubwo agura amabombe yo kuza kubarasa za skoyi za madrone. Erega reka nkubwire umunyamakuru, uri ubutunzi bwa Kongo ntabwo ari zahabu, ntabwo ari cuivre na zinc na plombe na n'izindi. Ubutunzi bw'igihugu ni abaturage. Niho usanga abayobozi benshi ari injiji bitwa ngo ni abayobozi. Je ndavuga nk'umwubatsi w'amahoro. Akuratukanye Ntabwo ntukanye, ubujiji na Bibiliya bivuga abantu banje bazize kutamenya. taifa yangu linanga Ngamia sababu ya kukosa maarifa nibwo bujiji. None se iyo wica abaturage ngo ukiri gusakuza ngo baje gutwara zahabu, zahabu ya mbere iruta umuturage ni iyihe? Ese amafaranga ahembwa ubundi ava ni zahabu acukura cyangwa ni imisoro y'abaturage? Ni amafaranga ava mu byuya by'abaturage. Rero ibyo nangarukaho, aka karere twagize ibyago mu nyamakuru ni ukwisura karagendesheje twagushije ishano. Neva ngo interahamwe zose niyo zambukiye. Aha, batagiye kurya, ntacyo afite ibivume. Ese iyo umuntu yakira abantu bamenye amaraso bakabasatura inda y'umugore bakavanamo umwana ngo barebe uko asa, bakanabasekura mu isekuru, abandi bakabasekura mu isekuru, abo yakiriye ni iki? Ni ibivume. Warangiza ukabisunga yegamiye iki? Ni urubingo rusadutse, ntacyo afite, ariko uru umuvumo. Uvira ngo mbere de la ville ngo yakoresheje ngo ntuze ngo abantu ntibaze. Nabonye hari akantu ariko natangaye ariko ari mu buhungiro. Mbere de la ville uri mu buhungiro Uvira kera tukiri abana hari akantu twavuga ngo tura tugabane n'uwanga wimeneke. Nawe yakoze ibyaha none aragira ngo abaturage bose abagira ingwate abatware baje gupfira hari. Ariko rero amaraso yabo azayabazwa. Tugire ngo buriya ngubwire umunyamakuru, iyo ushutse umuntu yarangiza muri kwa kumushuka agapfa, amaraso ye aja ku mutwe wawe. Nibyo batazi, nibwa bujiji bwapfundikiye ubwenge. Ubundi ubugome bumira ubwenge, ubugome uzabumira ubwenge. Umuntu ntaragitekereza uko yagombye gutekereza. Yarahunze nagende, afite n'ibyo yasahuye, ariko iriyo yahungiye. Naho abaturage ntacyo bahunganye, bamerewe nabi, bari kwicwa na korera. Ese ari kugaburira bangahe? Ibangahe ari kugaburira? Yarangiza ngo nimuze murase, ngo barase n'abasigaye. Ndanga arigura ngo nabo bamusange, arishuka.